11 Moharani Telimura constituency by Khobja, Uttar Gogolnagar ADC village, Khungchi Thamnu Khuni Lukurok, CPIM, BJP Te, APF to Yakare, Tipramothani, Banarom Lakha. Bongno Lamsugunaka, Telimura District Committee ni Secretary Babuji Deburma, Khowai Journal ni member Manik Deburma, YTF General Secretary Mohindra Deburma Akoshong, Tangai, Kusam Bodol Yakare, Tipramothani, Banarom Ka, Shawik Naraka, Tipramothawa Hamado. Nama program ni bising tini kaibising no khundra ni bana tolaw phake hambai kuleno media person no belekana paifle hambai tini sini ti promote hani ngui manik deborma edisi bliss ni 2 number wato sini ti promote na hamza gei 13 family ni 28 butar जों ti promote na hamza fainer no जों tini lamso gini haka tini oro fainer angka sondarani jamatia biplop jamatia জগৎ ভক্তি জমাতিয়া অর্পণ দেববর্মা বিজয় দেববর্মা সঞ্জু দেববর্মা রমেন দেববর্মা আশ্রয় দেববর্মা বুদুলক্ষী দেববর্মা রবি দেববর্মা শিশু কুমার দেববর্মা প্রবারানী জমাতিয়া অমহাইকাই जों ओजागा 13 फेमिलिनि 28 बुटार जों तिनि चिनर तिप्रामतन हामजोगे जयन खाफाके ननि सिनिमखा आंखाय डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि no pandawa taisab samana phage tini chini oro pandawa phaimanjak phakya YTF ni central committee ni GS tini borom gana Mohendra Deborma tai chini o jaga block committee ni member rok tai chini o amchani chairman tai joto youth rong ni joto phaimanjak phakya ala silai de ha jagei phaijage जों aron ni gone agiwa bubagrana sabun logi taman ro age de dabaro go tangmani ga take bubagrana जों ha jagei phaijaka nene bungkha sonjarani jamatia bokamini na Mothranagor nene no khungo kaibising butar tong 4 jon tangu takum nang tini oro jebana ramane nang bapati ang awan saya awan PGP ni orot जों ang bubagra na hajagai phai sini tirpa hani bangai जों na te kok sai ya nene bungkha an bumake people of jamatia nin nogo yakhabe no khungo kaibising butar tong budi nai kenoi